Вітаночки, мої шановні глядачі. Ми з вами починаємо нову історію третього Far Cry, шановні глядачі. О, я слышу, что нечто не то звука. Да ёпперсете, что сегодня с компом такое? Так. Тут повинно быть все добре. Компом такое. Так, чутно, не чутно. Тут повинно быть все добре. Ось так, повинно быть все добре. Це правда вже. Ми, як завсёди, коли ми починаємо історію нашу, ми її починаємо з чорного екрану. Відповідно, ми зараз тільки подрубимо все. Так, перевіримо. По сутності все, я готовий. Запускаємо гульню. Вибачаюся за гэтыя тэхнічныя моманты, але без іх куды ж без іх. Боже, на гэты стрымінг. Ён такі асаблівы, калі переключаюся паміж працай ды стрымінгам. Так яно заўсёды і ідзе. Праз адное месца. Так, не гэтую запампоўку вы не бачыце, на жаль. Я яшчэ не запускаў гульню. Ну, вы бачыце, пісталеты гэтыя аўтаматы. Я яшчэ не запускаў самую гульню непасрэдна, таму будзем зараз абіраць і складанасць, вось гэта мне спадабалася. Гэта было добрае лога. Лёха, вітаначкі, вітанкі шэрыбот. Лёха, у тебе штосьці не так у жыцці, што ты вітаешся з шаіхамі всякімі, усялякімі. Вырваю вітаначкі. Так, каб хто мне падказаў, вось гэта што такое? Вось у нас, бачыце, гульня абраная. Пачаць новую. Ага, во, чакай. А гэтае што такое? Падказкі, мабыць, гэтае. Зброя стане бясплатна ў крамах, калі вы актывуеце радыёвежы. Давай, новая гульня. Захаванне, першае. Ваяр. Чэмпіён яшчэ, ну мы занадта. Нарэшце норм гульні пайшлі. Олдскул, вітанкі табе. Я таксама рады цябе бачыць. Так, спартзале з раніцы гэта, вядома, топ. Цікавы досвед. Так, у той жа Міхаліса ёкнула за ім, не думаючы пра нешта. А за моего младшего братца Райли его пилотское удостоверение. Где? Похеру, хай будзе. Хай будзе як ёсць. Кредитку папы, мою кредитку. Дарэчы, налады гульні максімальныя, высокія. С 20 лет. Мова окопата, ну ты даеш, дзед. Ну і што зробіш? Як ёсць. Идем. Он нахрен отрубился. Держи дверь. Йоу, Джейсон, сюда, сюда. І раз сабе ў моладзі былі гэтыя забавы, правда? Ты псих, Джей! Я училку лучше! Да! Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгаете с самолетов, летаете, как птицы. Лётаеце як птушкі. З глузду паехалі. Вы спятили. Клевая мобилка. Реально клевая. Ты мой айфон не бачыў. Дурань. Что у нас? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Агушка добрая, дарэчы. Очень-очень любят вас. Ведь вы, детишки, с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член. На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Жудасно, треба было поставить 18+. Джейсон, что не так? Не, оно стоит, дарэчы, у наладах. Даже не смешно? Я тебя не радую! Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в грёбаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Ну, брат, тут внизу. Тут внизу. Неяк не натуральна вочы блісцяць. Облом.
свободна, и я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. А що там за чал виходив такий у этому строї? Сука! Ранен? Вроде нет. Надо найти других. Как? Сейчас. Позови. Что? Охрану. Кого ти обереш, Настя їх? Їх ці нас. Сюда! Это ти цитуєш Васа? Ты чё? Заткнулись быстро! Оба! Чё? Охренеть! Он мертв! Чому ці голова мотляється, дурень ти, бляха, успокойся уже. Понітовать тягне. За мной. Мабуть, тут знову треба буде в наладах клавіш. А, так, єсть. Сюди налади керування. Інвертувати чутливість, адчувальність. Не, миша, сюди. А чому? Ось так. О божухна. Ще і кирилицею. Так. Сядай. Ось так. А гэта є ось так. О, мусить бути. О, холера, ти не сядаєш. Потому що заховати, мабуть, треба було, ні? Керування. Так, і іде. Так. А щось ти покажеш мені, що воно тут прийняло ці, ні? Так, ніби прийняло, добре. Ходім. Я вновь. Паладин, вітанки. Пошли. Верно. Чего мне врать? Ты ведешь себя как болван. Он торчок. А родители у него ниже. богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Ще ніжей. І так на кукішках повзу. Почему я вечно это делаю? Почему вечно я человек делаю вещи? Это дерьмо. И я мокрый. Взгляните, это не Присядь. Новая учебная задача. Ctrl пригнуться. Що ти хочеш від мене? Датчик. Зрозуміло про датчик усе. Так. Гэта ж з гэтай гульні. Мусіць быць, што гэта з гэтай гульні. Але ў арыгінале them or me. Me or them. Піраў і гаспадарка тут. 2-4. 7 свиней забили. Знову полотники поднасрали. Може бути і так. И телефон тоже. На столе. Вон там. Эй, кто это? Хоп-хоп-хоп. Идем дальше. Блять. Стой. Что? Містер 8 біт потат вітаночки. Его с пути. Тут ліпсінг. Так що в гэтай фразі претензій нема. Так, брою кинуть камінь. А подобрати його не треба.
Отвлеки его. Что? Цыц, Что за... Есть. идем. Хорошо. Я иду. Валера, ненавиджу, калі яны выкарыстоўваюць расійскі алфавіт дзеля таго, каб пісаць клавішу. Я націскаў Е, калі што, але лацінскую. Какого хуя? Іра сабе, бляха, спецназовец. О, боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли. И Господарство, ведаеш, што такое вар'яцтва? Дзед не ведаеш, што такое ліпсінг? Я зараз пакрыўджуся, паладзін. Я смеялся. Вы плакали, еще плакали. Але не дачакайся. Гэта як сталкеры бясконцыя балты. Ну, Чёрт. толькі ніты, хутчэй за ўсё. Давай, бляха, паўзі. І што там, бляха, смяротны прысуд усім? Никто не хочет платить за вас. Вы пустышка. Люди говорят все время. Так, украскацца. Слышим голоса, думаем, конец нам. А тут она заходит еще с парой подруг. Всю ночь развлекает. Марванны расце тут, глядзі. Самое лучшее мое выступление. Чёртов кошмар. Чёртов кошмар. Моя любимая. Когда Ты уже казаў гэтае самае. его. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу... Мне это замяўся, чытаючы гэтае слово, таму што не чакаў кірыліцай напісаны тэрмін, англіцызм. Так, сюды. І... Не? Все, Пайшлі. ладно. Черт, жжет словно огнем, когда я писаю. Надо было взять резинку. Лагічна. А што мама не навучыла? Ці ты ў лесе рос? Мне за ўсё падабаецца камера ГГ і памерам з гарбуз вялікі. Ой, чакай. Давай, сюда. Ля, які незаўважны, вы бачылі гэтае? Вораг па мосце прайшоў, не заўважыў. Прошу! А тут есть что? Немає. Валіза нейкая валяецца или пустая? Я не опасен. Яго крутіць толькі 154. Долгунец 154. Так, мяне пакрыўдзіў моцна. Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Ну нешта ты праябаўся, шчыра кажучы, з абяцаннямі сваімі. Уводим остальных, а потом домой. Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Боже, боже! Нет, нет, нет! Джейсон! Грант! Грант! Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уебывай, сука, беги! Шчыра кажучы, аж на слоў няма. Шиза еба... Бля, вось гэта шыкоўны пачатак. І не кажы. Схавацца ў джунглях, кажуць. Ау, сраку прастрэлілі. Ці гэта сабака? Эй, гуля, разморозься. Повисла. Ран, Форест, ран, лён даўгунец, так. Эй, ну не трэба, ну DirectX 11. Давай без гэтага. Дрэмер, вітанышкі. Дзякуй за мою павагу. Ну і што? Бля, ну то вы сур'ёзна. Так, ну сістэма не вісіць, гэта добра.
Угу, гульня крашнулася. Гульня крашнулася, так. Я спадзяюся, што захаванне-то спрацавала на тым месцы, дзе мы пачалі бегчы. DirectX показваў пісюн, так. Я на якой платформе гуляю? На гэтым, на кампухцеры, пастаянна, вядома. На PC. Windows 11. Таму, можа, з DirectX 11 не вельмі хоча працаваць. Ну, блін, галоўнае, каб не было гэтыя вылеты частыя. Такое сабе. Так, уваход. Гульня працягнуць. Аванпост. Ой, не, серйозно? З самого початку. Може, ні? Его младшего братца Райли и его пилотское удостоверение. Где? Ошалеть. Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. І гэта не скіпнуць. Серьезно? О боже ж мой. Буху с 20 лет. Ебануться, бля. Просто ошалеть. Гэта хто придумляў? Идем. Слухайте, а хто може ведае, хто не ведае, F5 працуе тут захоўвацца? Держи дверь. Каб не чакаць аўтаматычнага захавання. Сабе подскажи. Ты псих, Джей! Я учился лучше! Да! Ну гэта мувік. Что вы спятили, да? Гэта не гульнявым. Прыгайте с самолетов. Летайте, как птицы. Ты не холера. Ой, блядь. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клевая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Діалоги не скіпаються, зрозуміло? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ой, F4 не кажи. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Я не впевнений, що там може сейвитися, так як дуже сюжетка заскриптована у самому початку. Заткнись, блядь! Ну, хочеться, каб я на уні кміну. Холери. Смотри мне в глаза! О боже, ну. Эй! Урод! Смотри в глаза! Як же жудосно працює камера, поки він сидить на сраці. Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Я вже гэта чув. Ну, то вже не цікаво другий раз глядеть. Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в грёбаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Сёння нормально не пагуляеш. Ну, паглядзім, паладзін, але спадзяюся, што ўсё ж таки нешта будзе. Тут внизу. Не хацелася б, бляха, мець гэты баг, каб не праходзіць далей з гэтага беганіну. Ну, гэта ж зусім фу-фу-фу. Я расслаблен, и ты, и я. Яно будзе вылятаць. Повесим. Вышэй. Стоп. Так. Дык, а чаго ты тады не казаў, што не можаш паставіць экранізацыю на кансольную версію? А таму што я спрабаваў на Far Cry 6, Приятного. і калі я уносіў змены ў файлы гульні, Xbox падаў і не дазваляў запускаць гульню. Вось так гэта было. На сучасных сістэмах Win 10.11 гульня вылятае праз перапапаўненне памяці. Гэта афіцыйны баг нейкі без фіксоў, то бок фіксоў няма на гэтае. Жудасць. Ну камон, што за гульня без багаў? Ну і без багаў не можа быць, ну так. А прынамсі, слухай, ВРВ 4 ніводнага разу не вылецела. Узгадай, Primal таксама, мне падаецца. Что?
Охрану. Экспіріенс, якщо гульня крашнулася один раз, то буде і другий, і третій. Ну... Дай згадаю, яка гульня у нас упала один раз. Оба! Мне падаецца 6-я. Охренеть. Яна у нас один раз упала, але не падала больш. Чему учат в армии? Так, на ПК трэба шаманіць, гэта балячка Far Cry 3. Угу. Угу. Гадаю. Ой, я тут одразу не заўважу, што 2 вісюна вісіць. Да, я в норме. Якая норма? Ты ёбнуўся ці шо? Пошли. Верно. С чего мне врать? Ты ведешь себя как... Спрабуй засейвіцца. А родители... Апошняе захаванне, пачаць місію на нова. Заплечнік. Калі я націсну, ён толькі прапаную. У гэтай гульні... Або, божухна, удуплюся. Яна выйдзе у кантроль. У него богатые. Мы получим за него больше денег. У кантрольных кропках яна толькі захоўваецца. Малайцы. Выдатны механізм мне падабаецца. Не, насамрэч. Дзед сляпы. Так, блядь. Скончылі мне гэтыя. Ляпы. Можа і так. Магу сабе дазволіць. Взгляните. Присядь. Жизнь была, о которой я мечтал. Черт. Псы. Ждем. Стоп. Тихо. Пошли. Рау-рау-рау-рау. Родненькі, хто цябе так заебаў на працы? А ёсць. Тихо. Каб ты толькі ведаў, бля, можа, галаву праламіў бы гэтай паскудзе. Ёсць адзін супрацоўнік, а дакладней казаць, калега, які проста, блядь, штодзённа ўжо на працягу 3 дзён выёбваецца, як муха на шкле. Бери шмотки и карту. Я ёй адно, яно мне, бля, іншае, ты разумееш? Эй, кто это? Ёй кажаш, як трэба, а яно, блядь, супраціўляецца, нібы дзіцё малое, як у садочку. Паскуда. Так, давай не пра працу, давай пра гульню. Брось камень туда. Трэба шаманіць, кажа. А што шаманіць? Якіясьці фіксы ёсць, ці што? Тебе нужно отвлечь его. Да я баў, я кідаю. Шо, я вінавата, што ён, бля, не чую, ні халера. Есть. Идем. Хорошо. Я иду. Чаму нема захавання? Черт, чувак. Залазь, не пиздоболь. Кто это? Марк? Черт, Грант, какого хуя? Якой халеры? Вось такой. Боже, я не смогу. ВМС шиї. ПМС. Слушай, мне не найти Лизу и Райли и других. Так, калі што можна ў наладах змяніць, ФОВ вугол агляду камеры. Ладно, извини. О, чакаю, потому што я падвышаў яго. Так, глядзі, у мяне было 100. А по дефолте стаяла 79, вось так приблизно. Организация ХДАО нейкая, я не ведаю. Што да чаго? Што ты так не усміхаешься? Ты мне не падабаешься. Я не па гэтых справах. Боже, как же их много. Черт, Як же іх шмат, і не кажы. псих. Бах, бах. Зразумела. Зараз будзе ў блэклісце па еўразвязу. Так, не... Чакай. Не-не, яно вылятае не праз гэта. Я напісаў табе проста, каб зручней было гуляць. Лучшее мое похищение. Мне зручней, калі шырока яно глядзіць. Прячься, Фастер.
Ну, поглядим, может, так хотя бы. Видишь эту дичь? Твоя жизнь. Когда мы доходим, нам нужно обойти его. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и он сразу... Все. Пішли. Дякую за гусениці, Фей. Так, в РВ зрозумів, чому тригерує мал перевірку. О, ну давайте, там уже потом прочитаю. Ля, тут мячик есть. Джейси, бери мяч. Будем гулять в футбол. Давай сюда. Ну, ось гэта мне падабаецца сцэна, калі той пераходзіць моста і не бачыць гэтага. Калі ў цябе вялікі манітор, дык павышай на 95 дакладна. Давай паглядзім зараз на 79, як яно было. Калі не прабяжым, то трэба будзе падумаць, што можна зрабіць яшчэ папроч кута агляду. Нет, прошу! Калі ласка, што ты там просіш? Воля, контрольная кропка. Яно ж мігацела зараз. Наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Контрольная кропка. Тут есть... Так, блядь. Возьмем его и освободим остальных. А потом домой. Ага. Каже, потім до хати. Ага. Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Я міняю через дефі децентралізованої обмінники біржі. Мені подобається такою, я купила малпериком водку, він казав, що середньове риско, так як є транзакції з дефі біржами. Не, респект тебе! Цього це надто складно для мене. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Автомат, пістолет. Гранати на вас нема. Бяжи, Форест, бяжи. Блять! Блять. Пилять. Пилять, пилять, пилять. Давай, право-лево, зигзаг, зигзаг, зигзаг. Зигзаг, зигзаг. Право, право, улево, право, лево. А чому? Оля, на секунду был гэты. Блять! Блять! Быў гэты, як яго дзень, бачылі? Твою мать! Мы прайшлі далей. То бок можна выдрочваць гэтыя моманты. А, блядь. Копчик заболел. Блядь. Кулемет, вы что, шалели? Нужно сваливать. А цікаво, правда? Управо-улево хістаў мышшу сваёй, і на бля мяне позабівалі. Ніхера сабе, што за рыкі. Гэта лячэнне у нас. Чакайце, хлопцы, чакайце, трэба бегчы. Я потом усё прачытаю, абяцаю. Тирали остальных. Так, я лечиться больше не могу. Нихуя себе. Давай! Я нашел его! Джесси трохи ранее это треба было зробить. Забирай ножа и бежите. Ой, блять, ёлуп. Всему тебе треба вучить. О, до речі, на мості-то скакати нельга. Ау. Шалеть, вось гэта прыгоды. О, все, мультик скончился. Выдыхаем.
Там нешта на крыптавалютным, ну не кажы. Вытворчасць Ubisoft Монреаль. Чия рука гэта? Прыемненька. Заставачка ухваляльная. Першае праходжанне, ой, слухай, Майкл, гуляў, мабыць, у годзе 12, можа 13, даўно гэта было. Джонлі кажуць, так, сцеж па шляху, і ты знойдзеш адказ. І... Мне гэтая лялька не падабаецца. Прыберыце яе. Дзе я? Что за черт? Што за халера? Ты проснулся? Ты прачнуўся, але не цалкам. Рука знерухомлена. Каб рабіць... Татау? Што? Татуху карцею мне набівае, а ці я прасіў тебе гэтае. Храбрость. Плаваць або храбрасць, але смаліцца на пляжы з піратамі? Бязглуздзіца. Вправе забрать мою Ты жизнь. можаш забраць маё жыццё, але я управе забраць твоё. Вправе забрать твою. Дзяніска. Денис. Джейсон, Ну я Джейсон Борн. Бангау. Лаба-лаба. Што за лаба-лаба? Чапля, акула, павук. Ты паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Ой, так. слушай, Лаба-лаба, вітаночки. еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Чаму ён размаўляе як шаленец? Дзяніска, з табой што? Аповедаў перачытаў. Откуда я тут? Як я тут апануўся? На берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Віпрука смаляць. Харри, я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Скуль ты ведаеш, якое ў мяне прозвішча, я табе яго не называў. Расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Тракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпотная, правда? Симпатичная, правда? Красиво. А то. Очень. Я мог... Бля, цаца, якая прийшла. Но моя душа принадлежит одной. Вот. Деньги на оружие. Хіра собі. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше... Магчыма, па рацыі адчуў, што нейкі бродзі уцёк з лагера Гаса. Как там говорят? Ну, ёсць сэнс, так. Все когда-то бывает в первый раз. Бяры грошы, не пытайся, божухна. Даюць, бяры. Б'юць, бяжы. Што ты як не беларус? $60. Так, я выбачаюся, просто я дастаўку чытаю. Одну хвілінку паглядзіце на дзяўчынак.
Так, вибачайся. Фу. Адзем набудзем сабе 19-11. Что? Все іншае недоступна. Что такое 19-11? Да глок нейкі, не? Ці штосьці, не ведаю. Набыць. Ок. Сюды. Экіпіраваць. Я ж не прызначу яго ўжо, не? Кулямёты. Радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Бляха, жанчына, вы по фене ботаете? Ці так просто козыраете передо мною? Отлично, пойдем. Пойдем. Так, куплять в крамах, але вы активуете радиовежа, оружие будет бесплатным. Активуйте, окей. Здесь сила исходит из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Яка цаца пройшла, де тут цієї цаці виїбалювався Блокируют чекатка нашим людям. в Ебалі всього 3 полігони. Ти чого, дід? Що? Чим багато, тому і рада. Каждая вышка покрывает какой-то район. Так. Майкл, є, до речі, кармікашка про вас, досить цікава і смішна. Там сюжет розвертується до подій основної гульні. Кольт написав? Де написано, Фей? Я не бачив. Я ж степи, ти сам писав. Покинуть вёску. Вести до радиовежи. Де лут? Блядь, мені, до речі, не подобається, що взяти кут огляду. І чутливість така паскудна. Треба змінити. Видаєте? Треба тож трохи її занизити. Керування, мабуть, це було. Ось так. Ну, ніби не благо. Ніка паліва. Щось ще тут. 22 долярчики. Так, добре, побігли. Кажуть, радіовежу залутать. Давай залутаємо. Тут не відчиняється нічого. А, Лера, ще натискай. Автоматично ніяк. Наверное, это радиовышка. Не пужай меня, гульня. Сохранить. Давай. Заебала гульня. Так, а мне здається, цього этот час тоже был мультиплеер. ХВ. Так, тут нельга бегать. Треба все аккуратно, не спешаючись, бо коли мы захраснем, нам буде гамон. От початку придется проходить. Вёска Монаки. Так. Мы дошли до радиовежи, зараз треба буде подняться, правильно? А я добре пам'ятаю, що у нас нема гэтага ножа. Хтось ще хоче мені тут сикнуть. Живьоли. Так. Активуйте радиовежу, оценить мапу, зробіть в бесплатному крамі і скинуть припаси. Мясо для собаков. Слухайте, тут хоча б чоловічі радіовежі. Ага, сказав я і убачу драбину. А, як незручно. Кут огляду зусім мале. Чому не глядів униз? Я б поглядів. Во. Ой, який пришпільний остров.
Гэта О, там, я так разумею, база. Гэта, па сутнасці ж не толькі горы мусіць быць, калі мы кажам пра геаграфію. Гэта ж мусяць быць вулканы нейкія, правда? Потым будзем даследаваць. Так, геймер з 26-го году, а можна, каб бабкі аўталутам падымаліся? Так, гульня 10-го кажа, да хуя хочаш, каб ён аўтаматычна табе збіраў гэты лот. Так, ёсць такое. Ты маеш рацыю абсалютным. О, ля, у нас нож усё ж такі ёсць, нейкая мачэта. Мне толькі адзінае вось не вельмі падабаецца, як камера хістаецца пастаянна ў нас. Там асобная місія, але наколькі разумею, сірвакі кантора підарасаў включылі ўжо не пагуляць. Що 13-й вежы так не злавалі. Тебе ж ёсць парашут. Слухай, нема, мабыць, у меня парашута. З дапамогай тросаў злезці. Так, а мы можем захавацца? Ці ён усё ж таки нам не дае захоўвацца? Ай. Абана, палецелі. Размаўляць з Дзяніскай. Трос для слабакоў, так. Отлично. Покажи карту. Боже, ну як яно хістаецца. Толькі кранеш гэтую мыш. Адчыніць мапу. Видишь, все, что тебе Бачу. знать, было открыто радиовышкой. Какое чудесное. Остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Ну и что? Кабанов. Так. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Слушай инстинкты. На хиппі на максималках, ну. Абсолютно згодны. До речі, набойчики падымаюцца аўтаматычна. Бахни чили. Для бадзёрасці. Джесси. Джейсон Стейтам, ты у нас же Стейтам, правда? Як яно прыгоженька. Ну, пагадзіцеся. З улікам нават таго, што палігонаў тут не бракуе, але ж як яно прыгожа. Вы уяўляеце гэта ў 13-м годзе, як яно шконо выглядала, гэтая цені, нейкая тут трасіроўка якая-ніякая. Так. Што, ідзем да... Чакай. А яна у нас не А вось туды ўсё падсвечваецца. Давай у машинку скокнем. Джесси, бачиш, там есть мапа нейкая. Можно взять. Так, дякую. За парады. Справа рослинки, злева лес. Все ж таки мапы, якія выглядаюць як гэтыя, зялёненькія там. О, бляха, зверь які, чуеце? Хочу полутаться, позбирать грошики. Може нейкую зброю. А тут же ж усё роўна нема зброі, правда ж? Ну, калі весці галок пра тое, каб знайсці тое, што проста ляжыць, слухайце, і тут свіней забіваюць. Што за людзі жывуць у гэтых мясцінах?
Свинья-ненавистники. Во. Что ты там? ББ уже места не хапает, что? Бачите, тут у нас есть нечто. Под землей яшчэ. А може наверсе, а не под землей? Вось калі мы тут стоим. Недзе скрыня прахаваная. И тут то самое. Так. Калі яно гарэць пачынала, гэта быў адвал башкі. Налічвалася як 110 тысяч географов. Ну, вже погано в 26-му році гуляць можна. Так. Гэта ведаеш, як зараз выклалі Лара Крофт, падаецца, там у ІГСе. Ши. Не гэтае. Не замарожвайся, калі ласачка. О, па дахах ужо можна было лазіць. Дык там, ну просто, глядзіш на гэтае, на Лару Крофт, і слёзы цякуць з вачэй. Так, добра. Пакуль што хопіць. Ваніш хіпе, чым яшчэ лікавацца. Спірт і тлушч. Вол. Ось 100%, ось ведаючи логіку Ubisoft, нам скорость його потрібна. Ну, гэта быў бы не Ubisoft. Правда ж? Гэта слёзы шчасця. Я нешта пра гэта не падумаў. Што можна ж плакаць не толькі ад гора. Дарэчы, Паладзін, калі апошні раз слёзы шчасця ў цябе былі? Калі ўжо гаворку завялі пра гэтае? Так, вось яны нашы шох. Но каких? Ай, чырвоны ліст, зялёны ліст, блакітны і дзве скуры кабана. Вось там падзяюцца свіні нейкія. Гэта у нас чырвоны. Гэта у нас зялёны. Падабаецца прастата, з якой падыходзяць да рэалізацыі гэтых товак. Тут не збіраюць нейку, ведаеце, як у вядзьмары. А збяры ка мне, калі ласачка, яжу зборную з усходняга схілу, вось гэтага пагорка. Не, тут, бля, знайдзі зялёную травішку вось тут і вось тут. Дзе? Хто? Вы бачылі гэта? Так, попался. Гэта што за стрейф такі быў? Так, яшчэ зялёная патрэбная. Так, яшчэ блакітная. Ну і адзін дзік. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Не, бабуля моя клікала, дарэчы, хро-хро-хро-хро-хро-хро. Вось так вось. Чамусьці. А блакітная ў вадзе. А, я ўжо спужаўся, што нырца нельга даваць. Хаця, чаму я не бачу гэтую... А, во, раслінка. Во, яна, во. Та пачакай ты, божахну. Давай, хро-хро-хро. Гэта каменьчык там, правда ж? А во. Вітанкі, ёпта. Не чакалі? Заплечнік перапоўнены. Да ёб твою налево. Продать 35. 20-ка. Фишки 10-ка. О,
нахер выкинуть. Так. Здымай скуру. Я не памятаю, калі ўвогуле былі слёзы. Ты чалавек ці не? Як гэта не памятаеш? Так, сустрэцца з Дзеніскай. Ну, пабеглі да Дзеніскі. Вучебная задача. Адчыніць мапу, узяць значок, націснуць на значок, пабудаваць маршрут. Так. Слухайце, а мы як у 4-й амаль што? Тут трэба пастаянна абнаўляць сабе заплечнік, каб быў максімальна пусты і вялікі. Трэба будзе па-за стрымом пабегаць, папрампаваць гэта ўсё. Не. А што гэта? Ебать, ты мяне пужаеш, гаўно. Чаму? Так, абраць мапу. Добра, ты хочаш, каб я вось так зрабіў? Давай. Бягучая задача. Так. Усё, пераляцелі. Ты задаволеная, гульня? Курва, ледзь сэрца не стала. Вы разумееце, што... Не атрымліваецца. Так, добра. Пастраляць у гэтых малпачкаў. Тут кажуць, у тебе 3 палігоны на твары, паглядзі. О, божа, якія вочы. Якая постаць. Як гэта было? Леді Бой? Орбой. Неяк так было, памятаеце гэты мімасны ролик у ваших тиктоках? Як ён правярае, потым такі цягнецца рукою да даўгунца. Деннис, растение и животное у меня. Класс. Почини. Леді Бой. Не, чакай, Дрымер, памятаеш, ёсць такі мемасік, там Чалік стаіць перад такой самай дзяўчынай, ну, на продаж, давай так. Стаіць дзяўчына і гандлюе сваім целам. Яна выглядае цалкам як дзяўчына, ён пытаецца, типа, ты леді бой? Or леді, штосьці такое. А яна кажа, што, типа, я pure леді. А ён бярэ, карацей, рукой робіць такі нібы хват за чэляс. Ну, часам пацаны паміж сабой вось так вось хлопцы пад'ёбваюць. І гэтая дзяўчына пачынае ухіляцца. Ось, як усе хлопцы робяць звычайна ў такіх выпадках. І ён такі, не наябеш ты мяне. Так, каб зрабіць некалькі эліксіраў ці штосьці падобнае, стварэнне прадметаў. И приготовь снадобье. Так, медицинские. Обираем. Так. Зеленых. Так. Одно ё. А тут что? Заплечник. Боже, на их складанах это все. Так я ж обрал. Эй. Ёсть 2. То, блядь, пачынаецца, слухайце. Так, гэта я зрабіў, гэтае. Твою мать, ну. Так, чакай. Просто заплечник, просто заплечник, просто заплечник. Обираем, просто заплечник. Ой, боже, так. Выбрать один строк, это мне... Як назад зробить, алло?
Яка гульня шикована. Яйцахват, типу, так. Яйкахват, менавіта. Я пам'ятаю, з дзенніка хлопець каже, дзяўчына, што вельмі прыгожая, яна яму кажа, I'm not lady, I'm lady boy, а ён ёй не верыць. Тут усё паслядоўна рабіць трэба. Я разумею, то бок мы ж зрабілі вось адну гэтую зрабілі. Зараз заплечнік кажа, выбіраю просты, ён дзыкае тут. То што, мне трэба яшчэ зрабіць адзін гэты? Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесу. Ёб твою мать. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Обираем. Татау на руке. К того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Ага. Правился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в 3 разных областях. Акулы, павуки. Учу тебя захвату. Бомбист. Бомбардьер. Так. Захоп, про які ён казаў, гэта ж вось гэта будзе, тому што яно, як заўсёды, яно не называецца так, як мусіць называцца. Хутчэй за ветер. Бомбіст. Не ведаю. Вось гэта больш за ўсё падабаецца. Давай. Когда с каждым навыком Дзякуй. станешь сильнее, Зразумелі. татау вырастет. Дзякуй, 8 біт патата. Дзякуй. Так, усё. Што ты нам паказваеш гэта? Так, яшчэ адна навычка. Я вось гэта чамусьці прывабіла. Падчас бегу на контрол зрабіць падкат. Для актыўнасці. А гэта што? Калёсікам круціць, і каб яна не падарвалася ў руках. Не, дзякуй, вось гэта давай. Джейсон. Татау. Дзяні з капотам. Мама звоніць. Тэлефаную. Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди. Следом. Чакай, прадаць трэба ўсё. Я магу прадаць усё. Ты ж мне дазволіш, гульня? Кажа, скочу ў грузавік. Аж поўнае кішэні, бляха, усялякага брухту. То ўжо пачынае тут і глючыць. Жанчына, як справы? Пісталеты, вінтоўкі, так, вось гэта, забірай. Шкада, што няма быстры продаж, вось так, ага. Так, гэтая скура добра, гэта ў нас все неабходнае. Та чакай ты, божухна. Вінтоўкі. Калашнікаў. Можна ўзяць, дарэчы. Ок. Усё заблакавана, давай сюды. Набойчики. Для пистолета, автомата. 60 набойчиков только, шкода. Все. Давай. Включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. Да заенчила ты ныть. Так, Джейсон не збіраецца спасаць сваю дзяўчыну, яму трэба ў краму зайсці. Та пожах на гэтых дзяўчын, слухай. Бачыў твою? Калі гэта не леді бой, то ўсё нармалёва. Неяк дамо рады. Всё, дасталі бляха. Давайцеся ў бульбу, курвы. Мы ідзем. Аванпост, куда забрали Лизу. Аванпосты крепости на острове Ру. А мне падалося, ці у актора агучкі ёсць гэтыя. Будем драться. Да. Недахоп, вось гэты. Да-да-да-да-да. Твою подругу мы убьем двух. Ён шапелявіць. О, трэба оленя заваліць. Воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Чала, ты умееш ездзіць роўна? Чо ты гэтак стырно круціш туды-сюды? В сердце острова. Татау даст их доверие.
Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. І брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Час биться. Одинаковый, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Так і скажи, божух, ну давайте саме ми як-небудь підтягнемося. теперь ты должен драться. Усіх піратів на аванпості. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Все. Подкрасться. Трасться. Так. Отрымливать один и взять минулое. Ой, ёб твою мать. На одинку натискаем і тоді дається коло гэта. А чому на одинку, а не кіюшка? Ось усюди кью була. Что-то ще нахилиться, и будет складание заметно. Лиза, я иду. 13 навычек нам отчинили, ты погляди. Лида, я иду. Лида, Адлин Лида. А, ты в окна тут не пролазишь, я зрозумел. Чуешь ты, свинья? Лиза, я здесь! Я тебя урою! Прячь Аладдин! Они все мертвы! И все. Так, походу травками полікувався перед боєм, тому руль туди-сюди. Так. Там просто коло восьмерками ходить, тому так, компенсую. Ну давно гэты, бляха, разыходжанне, сходжанне не рабілася, тому, мабуть. Все кепска, ведаеце, гэта я як на КамАЗе. О, навычку насыпали. Это добро. Так, як у четвертий. Зрозуміло. Давай, пошукай грошики, пошукай. Такі жетони жовнірські. Так, ніде тут побач ще одна скриня. Блять, пужаєш мене, гуля. Там еще некая белая травка. Ну ходим уже, зализаю. Подлизаю. Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Я посрался, коли б такое почув. Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Там компьютер працаваў, забери себе. Ты достоин носить татау. Достоин идти по пути воина. Военные ёбнутые, ці шо? Эту девчину Мы нашли твоего друга. скрали. Доктор Эрнхард на западе. Не бойся. Там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ха, ты понравился племени. Так. Ось воно що. Та чекайте.
увайсці зноўку можна? Я там бачу, камп'ютер працаваў, і там каля яго флеха была і ўсё такое. Ну і што далей? Цяпер мне гэта ніяк не ўзяць? Так, перамяшчацца, вызваляе аванпосты. Што яшчэ ты хочаш ад мяне? Ёсць у кожным сховішча. Даступны в іспыт рак'ят. Рак'ят гэта, я так разумею, штосьці наконт Шангрила ў 4-й частцы. Знаходзячы, прыступіць да выканання задачы. Окей. Окей. Піраты Васа. Рак'ят. Гэта племя. Ну, нарэшце. Нарэшце дазволілі ўвайсці. Косяк. Косяк. Так, згубленыя ваенныя лісты, рэліквіі схаваныя рак'ят. Доўгія пошукі будуць узнагароджаныя. І тут у нас што? Просто набыць усё можна, так? Быстрый продаж. Угу. Выдатна. Так, такая справа. А як мне даведацца, якім чынам мне паляпшаць, якія мне патрэбныя там скоры і ўсё такое? Стварэнне прадметаў для ахвоты, стымулятары нейкія. Вось сюды давай заплечнік. Ну давай я бяру гэта. І толькі тут мне трэба было вось на што. Козла трэба заваліць. Гаманец. Свінню трэба ўзяць. Мы столькі свінняў уже пропусцілі. Заплечнік. Тапір. Тапір. І медыцынская сумка, каб у нас былі лекавалкі гэта. Так. Свіня таксама. О, добра. Гаманец, чакай, качай. Назбірай бабла 1 кабаксаў. Тут свіня ё? А, ну так, недзе хрукала. А чаму з гэта? О, гэта бляха балонікі. Яны па паветрам напампаваныя, бачыце? Недзе тут. Чуеце? Вось тут недзе, вось. Тушкі. Не, зараз яно хрукае недзе тут. То злева, то справа, незразумела. Дарэчы, бачыце, нешта тут яшчэ вісіць. Ага. Гэта паляванне. А гэта замова на ліквідацыю, так разумею. Ну і дзе гэты жывёльны светл? Мне патрэбны казёл і свіня 2 разы. Мы тут козулю бачылі, правда? Плюс-мінус. Тушачка. Блакітная і чырвоная. І што? Та не гэта я хацеў. Утрымлівайце, каб абрабаваць целам. Во-во, чую. Нормас. Это собака. Ну такое. Пояс можна собі зрабіць ад радикуліту, правда ж? З собаки.
Карту адчыні паказвае месца дыслакацыі тварын. Так, гэта зразумела, што можна так, але я памятаю, што во, бачыш, вось яна, казулька наша. Яна ж тут зусім побач была. Добра. Сукин сын! Поверніся, бля, потлумач. Говно. Где ты, малеча? Я ж потрапіў. Яна ж падала, ці мне падалося. Во. Так, гэта свінафера, правда? А гэта ўсё скардзіцца на тое, што іх шлёндры заражаюць. Да слёз, то вона якась броньованая была. Ну. Не, ну тут яшчэ трапляць трэба. Памятаеш, у чацвёртай частцы часта было такое, што бяжыць ці то жывёла нейкая, ці то супраціўнік, і ён проста... Што гэта было? Ён проста паміж кулямі праходзіў галавою сваёю. Ой, бляха, як падвісае жорстка. Ты машину свою раздзел, беж, придурок. Так, чакай. А гэтая малая, слухайце, збегла. О! Вы бачыце гэта? Ну сюды. Гадость. Так, блядь, яшчэ. У меня уже набойчики скончились. Я тебе постраляю зараз. Тут нема ніяких набойчиков. Чакай. Сюды... Дзе пісталет, дарэчы? Мой пісталет здаем, атрымліваецца, калі абіраем сабе гэтую аўтамат. Ну, мабыць, так. О, прыбегла. Так. Куды нас пасылаюць? Невядома пакуль што. Адзім у краму. Так, пиздец, здесь буллер. Здзякуецца чалавеку, якога дэфект маўлення. Ну што ты хочаш ад мяне, ну? Так, все набылі адное. Давай другое. Быстро продаж, так. $8 зарабілі. А свінню, дарэчы, так і не знайшлі, дзе здабыць. Трэба сумкі крафціць для адкрыцця слотаў. Так, я памятаю. То бок патрэбны казёл, наколькі я памятаю. А тут у нас на гэтай мапе, бачыш, вось тапір ёсць непадалёк. Трэба ўпаляваць, так? Гэта хто? А чаму жывёлы прапалі? Эй, жывёл, покажы. Во. А вось гэта казёл, я так разумею, так? Давай до козла сходь. Дзе яна, дарэчы?
кропачка вось там. Бо казёл менавіта патрэбны для таго, каб прапампаваць гэтае крапленне для зброі. Тут у нас лекар. Тут з ім звязана у нас, я так разумею, здачка. Размаўляць з Эрнхардом. Чакай, трэба ўпаляваць козла. Потым паразмаўляем з тобой. Я тебе не рекомендував фармити просто так тварин, в тебе ж волинний інвентар забитий шкірами, я би фармив тільки під якийсь крафт. Ну, є сенс, так. Так уже. Чекай, тільки не зависай. Треба ж просто розібратися, яка де живьола. То бо козьол, він ж може бути подобний і на козулю, і на оленініках, правда ж? Тепер докажеш, як кажуть. Пакуль не заб'еш, да не паглядзіш, як ён выглядае сапраўды ў гэтым свеце. Пуста, пуста, пуста. Во, ідуць. Это собаки. Козлов нема ніяких. Пайшоў на козу паляваць, а яна ледзьбой. А гэны я скуль узяліся. Знік. Что, нема козла? Серьезно? Оп. Козёл. Ось ты. Давай сюда. Глядзі. Можна стварыць... Блядь, гэта калчан, навошта ён мне? Трывалым. Дзве. Чакай. Тапіра, гэта не тое. Так, стварэнне. Ахота, дзякуй, не. О, блядь, тут яшчэ гэтае ёсць. Ты паглядзі, для ракет ранца, для гэтага, да... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, так. Просто, во, козёл. Я ж толькі што ўзял яго. Так, блядь, дзе яшчэ? Тё. Козліна, ты дзе? То бок яна, калі я націснуў просто escape, яна мне што, аўтаматычна зрабіла, бляха, гэтае для стрэл? І што зараз адбылося, я не зразумеў. Так, як мем из интернета, коли твой зявр запланував поездку в Таиланд, каже, что хочешь экзотично кухню скушать, а ты такие наебы мне едут. На что ты туда летишь? На литеру Z, махчима камера, там зум есть и метки вешаются на живел. Так, это у нас, ага. Камеру я бере, каб позначить, хто де. Тільки що, одного забили, усё, остатнє по гэтай побегли. Ну, я так не гуляю.
Ну хоць хто-небудзь, ну хоць я не ведаю, там хоць якое-небудзь. Ну калі ласачка. Мне уже так цяжка. Ай. Ну шо я як лох са старой гэтай сумкаю? Дык усё так, экзотычную кухню покаштаваць, не кушаць. Не есці. Добра, давай выканаем гэтую задачку. Народа, 175. Прывезці медыкаменты на гэтай машыне да сігнальнай кропцы за адведзены час. Не, дзякуй. Я такое не хочу, я подумал, что это наша задача. Так, кудысьці туды клічнік стаіць, кудысьці сюды клічнік стаіць. У, ёб твою мать. Ніхуя сабе. Давай гэтае возьмем. Далёка ехаць, слухайце. Каб яшчэ ведаць у які бок, то бок тут направа, і вось туды кудысьці. Ну, можа, па дарозе ты... Не, гульня. Гульня. Бля, Дзіна ты. Вось так вось. Так, на іншы спот казлі, можа быць, тут немає, ось там па дарозе вышка будзе. Паглядзім зараз, так. Жывёлы пачынаюць цікаць, калі іх напужаць, таму камеру бары шукай. Кажаш, сказлачанне в рэгіёны. Зараз кожны 15-20 мусіць вылятаць. Ты што ты мяне пужаеш, паладзін? Не трэба мне гэтага. Яно і так, бачыш, як кепска працуе, нейкія такія фразы незразумелыя. Нейкія цалкам пакуты. Прыйдзецца гугліць, як гэта ўсё павырашаць. Можа, нейкія патчы маюцца, ці што, ці налады сістэмы. Хто іх ведае? Ну, давай. Працягнуць. О, боже. Вось калі такое адбываецца, мяне гэта пужае, бо гэта было халерную колькасць гадзін таму. Ось з гэтага боку у нас, правда, тапіры былі. Яно не захоўвае, я так разумею, увогуле прагрэс нейкі. Усё, едзем на клічнік, які на мапе маецца у нас. Асабліва не спяшаемся, каб у нас прагрузка паўсюль была, якая мой быць. Вось неяк тут трэба па гэтых вось. Давай, бяжы сюды. Нічога, здараецца. А, гэта нашыя залупіліся з чырвонымі, якія трымалі котку ў клетцы, у кратах гэтых. Яны тут пастаянна шныраць, праўда ж? Так, захаванне даць пасля заканчэння квестаў, у тым ліку дадатковых, але пасля загрузкі галоўны герой тэлепартуе на бліжэйшы аванпост.
Блять, колькі іх тут ты паглядзі. Няма чым заняцца. Говно. Я так пакуль даеду, бляха, усе патроны вытрачу, усе набойчыкі. Ідзіце нахер. Ось усе пытанні. Так, ёсць сэнс, каб заехаць на вежу, правильно? Бо у нас 30 набойчыкаў, усё гэта і патранташы трэба ў нас, атрымліваецца, рабіць, і гэтая зброя атрымальная, усялякія прылады. Гэта хто? Гэта нейкі алень, правда ж, гэта ж не козёл. Так, вежа адкрые мапу, можа быць козлы тут будуць. Я ўпэўнены, што будуць. Галоўнае, каб ты, якія патрэбныя былі. Якія там з капытамі, са скураю. Ну, карацей, па першаму старому тут зразумела, мабыць, што лёгка не будзе. Ебалі. Чому ти не береш набойчики? А калі абшукаць просто нейкія прадметы. Не, ну все ж таки тут гэтых бляха NPC да халера. Пастаянна недзе шныраць, ездзяць, даёбваюцца. Правда? Вежа, открою мапу. Так, гэта я уже бачу, дзякуй. Так, як дацягнуцца? Вось драбіна. Я ж бачу драбіну. А гульня нагадвае, нам трэба паразмаўляць з доктарам. Як-небудзь, слухай. Дабяжым да яго, ды зробім. Ой, я забыўся, ведаеце, што навычкі. А навычкі дзе? Так, тут. Ось гэта я магу зрабіць, ці што? Собаку, так. Мне чаму падаецца, што трэба зараз лутаць абсалютна ўсіх жывёл, праз тое, што можам зрабіць нешта выпадковае, правда? Так, уводзіць трапні з пісталетаў, кулямётаў, драбашой. А тут? Да, ячейку здароўя. Ячейкі на 50% хутчэй. Давай вось гэтым. Всё. Спачатку хіляемся, бранюемся, а потым ужо... Так, во. А потым глядзім у бок атакі. Шить. Бачыце, як святло тут пераліваецца. Амаль што як у Еўратрак сімулятара. Крась. Усё. Гатова.
З іншого взяв набої, зараз 60. Ну так, мабуть, так. Але пейзаж краєвид пришпільний. Ось так. Пофоткать. О, одна база, другая база. Это что такое? Мы там побач пробегали, я навіть не зауважив, що варто було зазирнути. Ну что, съезжаемте, что? Скок як у асасіня. А ти там сіна бачив, як було? Бо мені подається, моя срака не витримає такого. Є ще жовтенькі ніякі квіточки. Янтарные, но тут бурштиновые. Можно... А, бурштиновые это потребно, я так разумею, для некого допинга. Пам'ятаєте, ми ж там можем красить не только... Ой, як їх. Валера, ясно. Лечилки, а линейки ще інші. Это зеленые. У четвертой, до речі, зеленые автоматично складали одразу хілку. Тут треба особно її крафтити. Так, що вам треба, хлопці? Поглядім мапу, поки ви мене не бачите. Все, ми можемо доїхати сюди направо. Ще експо насипають. У воду можна. На казуалі у четверці. Так. Так. Я згоден. Так, отсюль нам як? О, развернуться. И поехали. Скрыню залутать. Так, ось тут нельзя. Ох ты, не холера собі, он там на горищі живе. Лекар. И он что, Маклауд, чи хто він? Так, як виглядала вода у 12-му годі? Майонтак Ернхарта. Давай. Йоу, чал. Вітанки. Фасоль збирає. Жовтую, червоную, белую. Мне лично нравятся красные. Пурпурные поднимают настроение. О, блядь, черговый наркоман. Все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейсон.
Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Жудость какая. О, так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. До речі, вам як гучність нормальова, тому що мені трошку не хапає, я піднес. Для своїх потреб, так би мовити. Так, давай поглядим, тут скриніще, блін. Так, там тим. Було. Слухайте, ну хата козырная. Погляди тільки, який краєвид. Легко, бляха. $300 за нож можна виставляти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, быстро, хуткі продаж. Треба не забуватися заўсёды гэтае рабіць. Дейзі, як ти? О, у нее жар. Персонажа можа і падняць, а вось гульнявыя гукі не трэба. Ну так, добра, зараз. Это само по себе еще не страшно. Но она прошла через заросли антиарис токсикария. Деревья упас. У них ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Кожен час, кожну годину. Скоро понадобится... Чергова доза. Я только... Треба збирати рослинки. Пусто. Где можно найти еще? Ты нам пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Сука. Ищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Ну, Дримір, я просто упевнений, що гэтыя грибы не для яе. Чакай, там на столе штосьці ляжыць, давай паглядзім. Малы, блядь, зачыніў дзверы. Паскуда. Што ёсць карыснага тут? Мабыць, нічога. Так, хадзім у пячоры. Грибы, кажа, прынясі. Я адразу ўзгадваю з гэтымі грибамі, як мне распавядаў мой калега ў школе. Аднакласнік, які ён глядзеў, ну памятаеце, на пачатку 90-х былі такія вельмі адкрытыя відэа па саміх цэнтральных каналах, распавядаючыя пра секс, пра наркотыкі і гэтак далей. О, дзікі. А дзікі мне не патрэбныя, праўда ж? Мне патрэбныя... Як іх паглядзець, хто гэта? Яна не піша. Драпежны дзік. Неяк дзіўнавата гэта гучыць, не? Дык пра што гэта я? Пра тое, што некалі паказвалі там перадача пра шкоду, якую наносіць. Чакай, тут штосьці было. Тут пячора. Наркотыкі, грыбы, адпаведна. І там, карацей, сябры пайшлі шукаць гэтыя грыбы ў лесе. Адзін спытае ў іншага, тыпу, ты знайшоў? А іншы гэта ўжо ўсё, ён. Па ім бачна, што ён знайшоў. Ледзь сваім языком гэтым варушыць. У слюнях. Я вось гэты аповед аднакласніка дасюль памятаю, як ён гэта распавядаў. Даволі смешна. Вось, так і гэты, слухайце. Грыбы мне патрэбныя. Ён нават не ўдакладніў, на што яны яму патрэбныя. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Так, о, дзед зрабіў дзік-рыс. Які дзік-рыс? Ты з фотаздымак? Гэта маеш на ўвазе. Рок веры.
А я не верю, я б не скакал. Ну вось жа яны грыбы, глядзі, калі мы разбяжымся, то можа зачэпімся тут? За спідранем? Ага, ён на шифта не хоча бегчы. Аць ты ёпта. Ну амаль што. Дикпик, я зразумеў. Так, дикпик, літаральна. Так, малыш, што ты стогнеш? Во-во-во-во-во-во-во, приехали, бляха, помыйся. Я ж казаў. Ты што рук сваіх ніколі не бачыў. Даследуйце пячору ў пошуках грыбоў. А гэта не тыя грыбы, якія патрэбныя, правда? Лично нравятся красные. Чырвоныя, кажа. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Полезли, полезли, малы, полезли. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Так, яго накрыла, ну... Лиза, мы в Бангкоке вместе, и ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Так, зноўку нейкія ружовыя дрэвы, пурпурныя. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилотов, да? Прости, я занят. Эрнхард? Silent Hill. Привет. Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Ты што? Грант? А, сюди треба було пройти. О! Очуняв. Вот они. Кажаны, ці што гэта? Ты збірай. Жудасць якая. Не, ну гэтым Far Cry мне вельмі не падабаецца вось гэтымі трыпамі. Так сабе. Ого. И долго там был? Тыдзень. Бачылі, я праводзіў нешта чырвонае было. Взял один микрогриб, ну, мог бы и рассады налупить себе. Где-нибудь там у подвале. Поклал бы себе, хай бы росло. Зато і ти адпачыў, Чалік, ведаеш? Уявіце зараз, Эрнхард кажа, ну, ты троху спазніўся, то бок трэба было месяц таму прынесці ўсё. Памерла твоя Джесси, ці як я там. Эй. О, Джейсон, какой приятный сюрприз.
А я тут уже кое-что... А інших продали в рабство, так. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? Хто я ним? Да. Принес грибы. Очмуренная гушка. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Для себе. За ней. Гэта было шикоўна. Не ведаю, як вам мне вельмі спадабалася. Ось гэта я іх з'еў. Клас. Так, усё гэта. Все, што нам трэба. Джейсон, Ну как ты? рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен. Даже милый в чем-то. А скуль ты ведаеш, пакуль ты спала, можа, што было? Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. І молодец, да. Что такое? Грант, он... Стой. Дейзи, Нет. мне очень жаль. Так значит, все? Я... Што ўсё? Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса, как я могу тебе отказать? Чаму Агнеса? Конечно, Дейзі ж была толькі што. теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. Та чекай, там на столі нешта ляжала. Джейсон, нашел подругу? Ага. Она в порядке, спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой медузы? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Так, вокліч медузи. Якої медузи? Чому? Десь туди. Ти ще й ноги не ламай. Так, опозиційним руконалом медузи треба. Сапраўды. Новая вучебная задача. Я не то и хотел, алло.
Ты можешь взять во старанне предметов для полявання нешта. Репеллент. Отпудить жывёл, не давай атаковать. Не працуе на морских, як акулы, крокодилы. Ну давай зробім. 8 хай будзе. Так, вось гэта мне трэба, каб было больш. Козлы. Мусяць быць козлы. Гаманец. Свиня. Заплечник. Тапир. Медицинская свинья. Правильно? Правильно. Давайте поглядим, что у нас на нашем шляху до гэтай задачи маецца. Нет, тут только, бачыце, гэтыя козлы, ё. Стопе. Будьте ласкавыя. 2 особины мне сюды. Воины. Так, один ё. Другий давай сюда. Ось так апошнім стрелом забил. Гадость. И не кажи. Где он тут, козла? Мы же задушили его. Черт. Та не ный ты, божихна. Так, гранатная сумка. Пошел ты в пекло. Да ебался. Так, во. Сюды олень потребный. Ага. Заплечник потребный был, подається. Ні. Не то. Чекай, куди мені треба була другая скура? Де ж було? Ще 2. Зараз ми сумку для гранат. Зробимо собі. Так, хіра тут у вас чатик розійшовся. Було такое, було. Так, граната і для мін ще. Ну, ёб твою мать. На гэтага олень таксама. Уже 2 месца, дзе патрэбны олень. І гэтых 2 можна заваліць, каб зрабіць тую сумку. Так, ты тут быў недзе. Да что за холера, ну... Ну быў жа ж толькі што. Холера, ясно, так. У этой траве нічога не бачна. Ось так, ось забіў і знік. Ён згубіў велізарнага буйла ў 15-сантиметровой траве, так. Гаўно здараецца.
Так, ну што, ці далёка гэты бляха? Чал. А ёб твою мать, ты паглядзі, куды нам трэба. Ну, можна ось так праплыць. Дарэчы. І паспрабаваць вызваліць фарпосцік. Я спадзяюся, гэта была акула. Ниндзя. Так, ён тут сам. Не сам, таму што тут, бачыце, гэты... Сабака яшчэ там раве. А я вось не памятаю, а тут мы тут толькі ж адну вызвалілі базу, і таму я не ведаю, ці ёсць тут нейкая сігналізацыя, ці не выклікаюць дапамогу, як гэта было ў наступных часцінах. Там яшчэ, я памятаю, былі людзі. Вон. Я спачатку падумаў, што гэта ў нас свіня нейкая раве. Ну, паспрабуем яго ўсё ж такі забіць. Как свинья тут потею! Так. Кажуць, гаманец сабе зрабі. Ну, гэтыя побач. Каб туды гранату кінуць было б добра. Нема тут нікога. Ну, давай, подымайся. А, зразумела. Угу. Нахер. І падаецца, гэта дурная ідэя была, каб усё ўціхую рабіць. Ты адразу па сігналізацыі бей? А, мяне выкінула. Як прыемна. Як прыемна. Перетягнуть. Так, Мимипедия.ру. Нечто там написано. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке, спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузы? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит.
Татау приведет тебя туда. Так, добре. Подказали. Ёсць у нас хаця б валізы, якія мы рабілі? Ніхуя у нас нема. Боже, які у нас цудоўны гэты момант з захаваннем гульні. Там штосьці такое бліскучае было. А, гэта вода, ці што? Ну і дзе козлы? Козлы тыя, хто зрабіў гэтую гульню такой, якая яна ёсць сёння. Дзед, яка раздзельнасць у майго манітора 2К? Там нешта 2200 ж на 1440. Во. Да. 2560 менавіта. Гадость. Так. Давай зробім сумки, паспрабуем усё ж таки. Так, олень. Тут штосьці было, так, гранатные сумки. Для мін там ще було на одну. Коли раптом сустренем козла, то можна для мін зробити сумку. Так, ведаеце, може бути, який лайфхак? Зараз паспрабуем, ми зробимо... Угу. Для мін мы зараз паспрабуем просто перанесціся на мапе вось нейкім хуткім гэтым перамяшчэннем, бо у нас вось оно тут. Давайте мы сюды. Угу. І мне падаецца, яна мусіць захаваць, не? Так, прадаць штосьці можам. Штосьці можам. Добре, полетели. Так, тады зручней усяго ФЛВ будзе 90-95. Став 95, калі рыба глазу няма, дык так і пакінь. У мяне было... Чакай, што? Свиня. Свиня! Гаманец. А яшчэ ёсць. Так, медыцынская кажа. Ідзі ты ў пекла за сваё медыцынска. Во, гаманец трэба зрабіць. А потым што? Казуар. А, казуар гэта акурат такі птушка, якая там была. Яшчэ хочу свіню.
Хо-хо-хо-хо-хо. Где ты? Паскудство. Так. Еще раз пробуем. Оп, переместиться. Дик так и покинь. F, пяточку. Old School, да, слухаю тебя, Old School. Налады. Картинка. Давай так ось зробимо. Треба ще 20 хвилин. Дик, ну, дик акурат і ёсць, а не 20 хвилин у меня. Будзе. А што олдскул такое? Ты гэта да чаго? Так, паглядзець на мапу. Правильно яду? Правильно. Налево, потім направо. Нормально. Разъехалися. Який калаш нават з планка Пікатіні? Что? Так, у мацоўні бегаю на арбітрек рабітосік нейкі даглядзець. Чаму я не магу, дарэчы, вось гэтых вось свіняў лутаць, ну? Было б значна прасцей. Все, отсюль пешки. Так, скрынька сюды. Недзе там унізе яшчэ, а вось гэта. Яшчэ нейкая хаціна. Ёсць што тут палутаць? Во. Алень ёсць. Гэта ж алень? Не, гэта казуля нейкая. Гэта алень. Гэта алень. Давай паспрабуем. Для палявання, кажа тут. Для ракет ранц. Чакай. Здається, ось тут було, правда? Ні, казуар тут був. Добре. Так, сюди. Створення. Я зрозумів. Ось гэта сюди у нас олень мусив би бути, правда? Давай ще раз. Сюди треба олень. Акула. Шалеть можна. Акулу треба завалити. Як вам такое? Хера собі їх тут. Ідзієн. Мне есть вражение, ніби яно проваливается под гэту, под текстурки. Нема такого враження? Так. Короче, всего это расстреляли, весь боекомплект. Так, треба тебе за Hunter Call of Wild подаровать. Не, я такие не вельми люблю гульни. У меня уже было такое.
давай. Я лечу, что по-іншому тут ніяк не пойти вниз. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Ну, дык гэта зразумела. Зараз мы з гэтага боку. Ой! Чекай. Живые. Увага, паверніцеся ў зону задачи. Так я ж тут побач. Ты там зачапіўся сваімі яйкамі. Ой, каб ты хутчэй яшчэ рухаўся, было б добра. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Тут нема у вас, слухайте, зброї ніякої нема. Значиться, будемо економити. Вибуховка. А гэта хто такі? Жоўтенькі. Типу командир ці што? І там тое самае. Так, адразу бачна, што ліцэнзію пілота атрымаў не Джейсон, а ягоны брат. Не дагадзіць вам усё ніяк. Так. Гэны, там вось цікава, я яго заб'ю, калі просто падыду да яго блізка, ці не? Так, сюды не подлезьте. Ненавижу это! Не вижу гэта. Гэта яшчэ далёка. Так, каб было трохі больш набойчыкаў, то было б спакайней, так? Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Там два і тут два пакуль што бачна. Цікава, што ўнізе там толькі адзін уваход. Так, па тросе можна туды збегчы хаця. Мне падаецца, што занадта мала мы пакуль што бачылі ворагаў. Ці сапраўды гэта ўся ахова? Тут два і там два. Гэта як? Так, ну вось гэтага можна забіць, калі той будзе. Чакай, што там шыпіць. Да.
Так, глядите. Не занадто высоко. А где мы тут залазили, выходили? Вось гэтыя двое. Як я тебе прагледзеў, цікава. Так. Зараз вось гэты падыдзе сюды бліжэй, мы яму ў спіну зойдзем. Давай, поворачивайся от меня. Давай, худшей. Готово. На полову у Глебу вийшов. Так, няблага. Гэты пазлік склаўся. Зараз трэба скласці вось гэты пазлік. Только не разумею, а вон скрыня тут. Там на кораблі. Вось гэтыя два чалікі, яны самае, падаецца, складанае. Простое, што з гэтага боку я не падыду. Бо той мяне ўжо ўбачыў. Давай паспрабуем з гэтага абысці. Во! Адсюль можна. Вось гэтага, а потым таго. Вось і ўсё. Ты куды паляцеў? Так, трэба гэтага абшукаць яшчэ. Так, чакай, скрыня. Не, скрыня, мабыць, недзе наверсе. Так, вольные люди не такие. Чакай. Читав навіны толькі што эканамічна напісалі статью, што нядоечныя сайцы з прызбалотных та крипты. Я такі балотнік не шкода, але прачытаў дуже невесёлую штуку. Біржа також перевіряє старі транзакції, тому обмеження може торкатися перекладів багаторічної давності, блядь. Гэта так, гучыць вельмі кепска, якщо у тебе крипта на гаманці, холодному вона може з жоўтага у красну перетворитися, тому що джерело грошей не вважати. Жудасна, гэта гучыць жудасна. Так, сюди. Недзе тут мусіць быць. Добра, так, і на тым борце таксама злева. А, не.
Клали, бляха, на самый кут. На рагу. Ось адкуль быў гук. Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет? Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Ось і все. Одобряю. Эй, заткни хлебало! На Медузе кто-то поднял тревогу! Кричи! Та ти шо? Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне. Я готов. Сейчас или никогда. Померці ці што? Ой, божахна, трэба яшчэ неяк выжыць. Репеллен. Это что такое? Жывёл можно будет по запаху знаходзіць. Так, ранцы для ракет. Давай. Динго. Некая собака Динго тут яшчэ маецца. И леопарда. Ну, усё. Так, у меня 60 набойчиков. Я б у открытом супрацьстаянии я б не хотел воевать з імі. Что ты хочешь ад мяне, божахна? І гульнявы працэс, складанасць гульні ў будь-які час. А збегчы ад іх можна? На што мне з імі воевать, я не разумею. І не кажы. Ля, і ўсе мяне бачаць адразу. Гэтая скаля нават не запаўняецца, яна проста заўсёды запоўненая. Перанабіся. Там хтосьці з нашых, не? Ой, блядь, здароўе, здароўе, здароўе. Шалеўшы. Ну што, мабыць, яны адсюль пабегуць ці не? Пад борт кідаюць гранаты. Яшчэ. Там ще один бежить. Так, это ближе, ближе, ближе. Оп. Так, пакуль не блага, пакуль справляемся неяк. Эй, Деннис, я напал на Медузу. Пираты сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Як у Праймалі. Все? Добре. Мусить заховатися гульня, правда? Відповідно з логікою, яку вже хлопці мені казали. Так. Давай я Аманаку готую. Так. Продать. Так. Треба буде використати потім гэта ўсё. Чекай, а як даведацца, колькі ў нас? 2-3 ёсць. Выдатна. Так, ці мне патрэбная... Вядома, мне патрэбная снайперка. Колькі грошей ты каштуеш? 1800.
Не, давай назад, давай у такім випадку гранатомети РГД, ГМ 2700. Кулемети 1100, 1900. Ну, треба подумать, може пока нейкі гэта ўзяць. Штурмавая СТГМС. Все гэта лухтанне. Дзякуй, пакуль што не трэба. Драбашы, вось гэта лепш. Мне падаецца, гэта помпавая, звычайная, правда? А гэта што? Ну, тыпу неблагое. Вінчэстер. Павялічвае далёкасць стралянніны гэтай. Калі звальняеш аванпасты, зброю даюць бескаштоўна. Аванпасты, яны ж казалі пра вежы. Тыпу вежы, радыё вежы. Захопліваеш, яны табе тады даюць. Бясплатна. Адзінае, што гэта 660? А гэта 860. Не, я пазяў ўсё ж такі гэтую. Давай паставім яе на ось сюды. Так, і кулямёты, пісталеты, не. Пісталеты, магнум. Ой, прыемны які. І гэты першпільна выглядае, слухайце. Давай сюды. Ух ты, бляха, божах, на 400 можна набыць сабе. Глушильник. И прицел. И мы можем утихую проходить. Паспрабуем. Я хочу. Я хочу. Усё. Мне гэта не трэба. Экіпіраваны. Экіпіраваць вось сюды. Паспрабуем як-небудзь. Боеприпасы. Па-перше, все. Мы гэта ўсё маем. Аванпасты, а мо і то, і то. Ну, паглядзім, так. Так, чаму ў гэтым свеце свіня такая рэдкая? Я дзікоў шмат бачыў. Свінью толькі адную. Так, ну что, ой, блядь, уже первая година, слухайте, треба было бы завершаться. Попасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. А чему ты размовляешь? Просто некими адрунными сказами. Можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Добре, добре, добре. Удачи. Дякую. Як завсёды вы мне дапаможаце, ага. Так, усё. Давайте на гэтым завяршацца у лясны нейкае паселішча. Гэта мы зробім ужо потым. Так, усім велічэзны дзякуй. Хадзем у рэйд, правда ж, на твічы? На твічы. Evil Dive. Чакай. Evil Dive, і хто яшчэ ёсць? Стрымачанка Раліф. Ну, учора мы да Раліфа хадзілі, то сёння пойдзем да Evil Dive. Агулам, каб не вылеты, было б увогуле ідэальна. Мне падабаецца. Мне падабаецца. Яна пакуль што выглядае не горшую за чацвёртую, гэта 100%. А падача гісторыі нават мне падаецца лепшая, больш актыўная, як шоністай. І гэты лекар на грыбах. Гэта мімасны чалік. Мне спадабаўся. Добра, мы з вами пабачымся заўтра. Заўтра, хутчэй за ўсё, будзе ў нас 2 стрымы, бо я дамаўляюся на вечар з хлопцамі. Вось, адпаведна, калі ўсё атрымаецца ўвечар, будзем бегаць у спішы за Unknown, а з раніцы мы пабегаем у... Ой, па бункерах. Па бункерах у The Long Dark. Я спадзяюся, мы ўсе 4 бункеры праверым. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось, надоўга не развітымся, пабачымся заўтра раніцы. Усім добрай серады, усім пакуль.